सागरा दे जे ताबुकनि उ जराओ जे उं तंगजारा उ जेआव मलगो जे चिनि बररक गोबांमा बिसिओ धर्म खालायफिनमानि एबा ताबुकबो खालाय दंमानि हेंगे ताबुक जे सुब्राय सुवालंग जे नि उ कायसा दंगो आबोनि मथाबक दङ कायसा सुब्राय सुवालंग ताई गोबांमा जानजानि धर्म दङ गाखाय ताबुक जे धर्मनि बिसिंतै जों सोंनानै मुसुमांके आबोनो जे ताबुक तो गरिया तेर दङ कायसा बसकांगो दाय गोबांमा जागाव बासन्ति फुजाराव होनाय दङ आबोनि नतै जों किसा कगलाम सालायनाय नि कक्तिपुरानि नि ओ जे मान्दब जों फायख्या हेंगाय जों ताक सालायनाय गुरुदेव आबोनो कखाय जे ताबुक नि ओ उंतं जरानि ओ जराओ जे गरिया तेर हे तंमानि नतै लुकुरकनि एबा सामुं नंमुं एबा तागमुं लुमुं abo haisini borok dophani wngwi tongmani o jorao bobo haiklai khaikhai abo haiyok cha nongle kaisa gurudev tongmani yakti cheng khanai na musungo tai lukurok no sarai sarai cheng khanai na musungo klai tabo nong kok te prok phai sungman bisingo no belai no ano pelplaya na hamjok na hambai je culture yung chini parampara ni siri siti ni je tongmung chamung no rugui tai goria tabo ker bini goria teni rugui sing tini chalainai engke tabuk ni je jorani no rugui no chanani tabuk ko choitor ma sengkha tabuk hugrok bo sokka hugrok sogo tai hugrok sokna sogui tabuk khallainai khilainai ara resam boro resab musuk khlaileye hugrok laiyo te kailaiyo o arono sini siri siti sini borok oro mairok kailaiyo tabu sena kachar bai buiso hai kacharo bo hati basa hingklai sapta no hati basa rogui no baba goria putripura hatai ni wo chin bororok bo hohom dodom khlai chamung namung tui keu ba to ratharo keu ba pun ratharo keu ba ahai no umti pholo bugrobo relayo nga abo parampara ni siri siti ni no rilai phayo bo kaisa bohijik dharma ni bisingo no abo tongo ingkai ajorao no I goria ni kacharo tama buri sikla tama chala sikla ya chala sikla ya buri so bura khangra para no agito no kuri dong nok dok cherai kuri dok cherai jok para kotor ke khalaijak ayang para hoite yang para chuang nungoi goria ni terbai tai chuang bilayo tai jathai nungthai te awan bilayo awan rokbo khlailayo agini jorao goria kachar bai sana kachani bising rogo khub tongthok chathok khlaiye chini parampara ni siri siti ni chini o tripura hathai ni bororok api khlaiye phayo tabuk bo abono jeng palai laiye no goria no khlailai tongkho kekai to phano tabuk asuk o unglia kom tesa ungkha engkai agin dino kha tesa maukhai goria masalayo goria masatan je goria masaman jagao che kam masok surmani hinai tongo tobuye man hin tongo khijibuk suman tongo nokha feeling man tongo apti khlaiye o tobuyer marok bebad no musamung khlaiye abo thamni talbai no masalaye tongthok chathok khlaiye agini bororok bo phayo siri siti ni simi tabu bo bono palai laiye tongo jaga no gabangma khlaiye chini ma tripura sa tripuri hodarok haikhai chung abo sonatoni dharma ni bisingo no kalayo abo bo chini bohijik dharma sibrai dharma abo সভ্য মতে হিনুবনো আগিন দিনো কাটা সিরাতাই বলি রবো চরিব আপনি খেলাই জায়গা ন থাই ন মরো উঙ্গো ইনকে তাবুক বা অ চৈতর মাসনি জরা ফাইকা বলং গোনাঙ্গৈ নাকে সবুবার মতম হু তাই
khombai kang hinai khomtok sa hinai bebak bolong gonangui tabo motong bai baro tong thotok sa thotok kai abo parampara o Josephani amol ni simino mo palai lai tongo agi goria Mizorambo tongmani orawa subrai subano chaka anona phaidi hinai apurwa judo khlaiye chabaro unani bagai kiri jagoi teisa Nagaland no rihapika abo monobodri khorno ga aroni na judo khlaiye chabar khlaiye goria no to bukha Josepha tubo 1106 chini orbo goria hapayo goria ter aproni simino chengo bon chlai sikang ro hkai chung raja Amarmani kor songrok I Ashoka Astami wa Chaitar mas ni Ashoka Astami wa na Durga Puja robo kayo tai akalo bo Ashin mas robo bo I Amarmani ko Durga Puja no kayo bonon no asa himani karon kha Amarmani ko saklai jagai motai khlai mani asa o mane Amarmani ko sa mane saklai jang mani motai asa motai bo bagui na pruno Chandi Dev Chandi Durga no Chandi no Durga bo Chandi rupe Ya Deva Sarvabhuteshu Sarvasisti Karakom Je in sangsara nango Ya Deva Sarvabhuti Arthat je in sangsara nugui tongmani bebak no dunia wa abo ani no snamani aham sarvasisti karakom ang no slambo joto sangsar hate nabar sal nokha khiti aptes moro bhum parampara no siristino Selambui payo jug juganton no choito tetra dapor koli tabu botongo je hate nabar bebak borong no nugui payo abono dal bidal ni bisinte puja bali rok palai jago bibinno jagao no Manipur rokha thangjing dharma Tripura rokha subrai dharma Mizoram kha ilang dharma Assam rokha akhum dharma agi parampara ni siri sitini dharma amte khai phaijago je jagao je babe bo rup dharon khlaioi nukjago jemon Tripura wa agi Tripur ni Satok Pitong ni bisinga Soyong Sip Tripura ri rup nawoi Tripur no batharmani ula taisa subrayeng ya chaikha Trilu chonongoi mokol kortham bonono Trilu chonni hino nekai abono chini kira Tripura ni hatayo chung abono subrai dormongino abono palai lai phayo chin akiwa parampara ni na siri sitini na subrai dormasi Tekaisa Gurudev tekaisa kok hakai je paithago kok sajinai je kabangma bisini jiming aba hakai subrai swalone kaisa panda angai phaimani ga o panda role noni panda je sekango kaisa behla bari je angmani hai o panda role bufurno siming ro aba changjane Gurudev o panda protiti Chaitar mas ni tabu Ashoka Astami ni sekang ango je purpano engkai abo April mas ni keba 7 tariko klayo abo subrai ni langsani ter subrai langsani ter romjago abo porani siri sitini nagin simi khlai phayo ekai kuni kacharoko onek rajarok bisini angoi chini mo rajyo to rajyo sar khalung mani ula rajdrohi dharmadrohi kuldrohi jonodrohi rajyodrohi thangmani ula ador mono siri tuya gyangoi tai subrai sualung taisa 2000 साल ni 7 tarik April chukurban dina 12 tani pore subrai ni langsa manman ulo taisa subrai sualung rok langsa ni terno chengo कितना दिन हो गए गुरुजी
हमें आए यहाँ पर 4 दिन हुए हैं अभी। 4 दिन कैसा लगा है त्रिपुरा को? ये प्रकृति के गोद में है। यहाँ पर वातावरण भी बहुत अच्छा है, स्वच्छ है। हाँ, यहाँ भी सूचना है कि यहाँ पर बहुत से साधु संत भी आएंगे और क्षेत्रीय लोग भी आएंगे, जहाँ पर चंद्रदेव का नवग्रह का पूजन विधान होगा और सभी उसमें उत्सव में शामिल होंगे। गुरुजी, उत्तर प्रदेश का क्या मंदिर है? ये मंदिर का नाम थोड़ा सा बताइए। उत्तर प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ का, अयोध्या है, राम मंदिर है, और अपने हरियाणा जहाँ मैं आया हूँ हरियाणा से, वहाँ पर महाभारत युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वो भी एक दर्शनीय क्षेत्र है भारतवर्ष में, नाम है, विख्यात है पूरा। हाँ, त्रिपुरा प्रकृति के गोद में है। यहाँ पर हर तरह का वातावरण शुद्ध है, लोगों का खाना विचार बहुत ही अच्छे हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, भगवान के करीब हैं। कौन सा जगह बीच ऊंचा देखा है? उत्तर प्रदेश में इतना पहाड़ी एरिया नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, ये उत्तराखंड में है पहाड़ी एरिया। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ के पहाड़ हैं। त्रिपुरा से भी बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, पत्थर वाले पहाड़ हैं। यहाँ तो कच्चे पहाड़ हैं सारे। यहाँ भी हरियाली है, उधर भी हरियाली। ये पानी से मतलब ये पहाड़ी की ऊंचाई, पानी से पहाड़ी की ऊंचाई होगी कम से कम ये 1000 मीटर के अंदाजा। 1000 मीटर। हाँ, कि जो मतलब कहानी बताते हैं, सुनने में आया है कि कोई पहले 400 वर्ष 500 वर्ष पहले कोई माता रहती थी पार्वती नाम की, उसे के मतलब इच्छा से प्रकट हुई, तपस्या से प्रकट हुई ये गंगा महारानी, जिसकी आज ये खोज करके उनकी पूजा करते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं लोग, उनका जल ग्रहण करते हैं, पीते हैं। त्रिपुरा से आकर के महाराज मंगलानंद मेरे गुरु भाई हैं नाते में, और इनसे प्रेम भी है बहुत ज़्यादा। ये अध्यात्म के क्षेत्र में, तपस्या में बहुत ही आगे हैं, इसलिए इनसे हमारा इलाहाबाद महाकुंभ मेले में मुलाकात हुआ, प्रेम हुआ, बातचीत हुआ, तो बहुत ही आकर्षण बढ़ा, एक दूसरे का मन मिला, और आज हम भाषा को ना भी जानते हुए एक साथ हैं। 12 तारीख का रिटर्निंग टिकट है हरियाणा जाने के लिए, क्यों वहाँ भी हमारा आश्रम है गुरु का, दादा गुरु का, तो धर्म के लिए वो भी देखना पड़ता है और चलाना पड़ता है, ताकि आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को पता लगे कि हमारे संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म कर्म क्या है, उनके बारे में उनको पता लगे। थैंक यू गुरु।